Ba Winston Tony Lingdo naga Voice of the People Party mentakas ngi ulah thep kerteng haka Office Secretary ke Legislative jangka Khasil Autonomous Council. Uba B sotun banyak hunyak election Chief Executive Member Syaging Dorbar Thawan jangka Khasil Autonomous Council. Ya kerteng jong ba Winston la terwada saungut ke MDC haka kot thep kerteng ke banengkong la terwada uba Edison Karumnoj MDC ke Maulai kakong ibadap din lendo nang like MDC na melim pada kakot tep kerteng ke baar la terwa da uba Lancaster Marbanyang MDC na mau plang bat uba Densil Archen MDC ke Jayau. Una ektin ke parti hake CDC ba Powell loong ba namar ba Clemdon ba tep kerteng kadan tang ke kerteng jong ba Winston kumta ya kerteng jong uon sapan benal syai kasngi haying dorbar Sekretari ke Legislative uloong bahadin beladap ban pej benia ya kerteng jong ba Winston lasem ba kikot kisla baro kelabiang kumta namar ba kalih persya kamsem la penyang kertong ya kerteng jong usi em bathamai on sapan bena la sya gasngi haying dorbar kalai potrik nailor arhajar arfosan hakpor khoroi bejem stem daw shanknor kaying dorbar but yau siem bala syajit on sapha ya kerteng jong u shaulat ke jela banyo ya ke jing menjur. Artli kena mersen paper ni la yo pediang mentan meneh kor khoi bace lawan submit da akan hun balai lam ba Winston Tony lengdo arset ila file ka way ka nomination ka bala propose da iba Edison Karamnoj bat bala second pat da ikong ai bandap den lengdo nang lain bada ka way pat la propose ka kerteng jung ba Winston Tony lengdo da iba Lancaster Marbanyang bat la second lana la kersyan pat da iba Densil Renatchen. Hadin bela pej bini ana dong sodong kat kum kepor labu kat ars pawa. Baro artli kina mention paper kalong in order bat kum tala diang ya ka kum bakalong. Kum belabu ha katarik kum la fix kum la pernah ka notice kalong la syahi kat we baji yang ni po council hall. Kum bac ulang man kepon ha ka cina lambat ha ka cipiai ka cong chairman. Dan penmena ya ka election cong CM kat kum bade kurukam nama badan tang uwe kandidat hang tu kan badan kanal election sulang usti chairman unsur penmena biha ka yang ada nak pernah ka yang kembali ke rukam kumtuhi kandan kacing akhlai ya CM elect hadin ka tu kan kamram cong ka office cong chairman cong ka legislative tu kan bagan pha ya ka kertang punya CM elect la syai show ko benol lamba ka council office department lanjut approval